يقول الصفهاء من الناس زرد وي قمقل خلقنا ما واللهم من قبلتهم التي كانوا عليها سشیو گرزو دا نبی و صحابہ دائے قبلینا شدیو آغیت محکم کی قل للہ المشرق والمغرب تو آیا خاص اللہ لرا مشرق و مغرب دے یہدی من یشاء الى صراط مستقیم ہدایت کی اشارہ چواڑی سید لاری طرف دام وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ادا سے گرزولے منگتاسو امت انصاف والا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ دید پارائش شیطاسو شہادت کو ان کی خلقتا وخلق باندے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور شیب رسول پتا سبان شہادت کو ان کے وما جعلنا القبلة التي كنت عليها اندا مقرر من آئے قبلہ شتوی پائے باندی محکم توی آغیت محکم کے الا لنعلم من يتبع الرسول مگر دید پارائے چی جدا کم آسوک چی تابداری کئی دا رسول رسالت دوئیم ممن ينقلب على عقبيه داغشان جدا کو چاوڑی بخل پندو داغ تابدارینا وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله اگر چدا قبلہ بدل خام خاگران کار دے مگر نہ گران پاشا اللہ والا توفیق ورکڑی وما كان الله ليضيع إيمانكم ان دے اللہ تعالی چ برباد کی استاسو منزنا چ ایمان دو وجم کڑین ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم یقینا اللہ تعالی بخلق و خام خاڑر شفقت کو ان کے رحم کو ان کے قد نرى تقلب وجهك في السماء یقینا لدم آڑ ولد مختا آسمان طرف تا فلنولینک قبلة ترضاها نخام خاگر زومتا قبلتا شتخو خیغ لرام فولی وجهک شطر المسجد الحرام نو گرزو مخبل طرف دا مسجد الحرام تا وحیث ما کنتم فولو وجوہکم شطرام او کم زیشی تاسو نگرزائے مخون اخبل طرف دا مسجد حرام تا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَقِينَنَا کسان چی کتاب ورکڑے شیرے لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ خام خاپوئی شدا قبل بلد الحق دید دید رب دا طرف ندیم وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اند اللہ غافل دائملنا شدیئے کئیم وَلَئِنَّ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ اکتروڑیا کسان تائش کتاب ورکڑے شیدار قسم دلیل ما تبعو قبلتک تابداری نکی دید قبل اسلام وما انت بتابع قبلتهم انہیں تو تابداری کن کے دا قبل دلیم وما بعضهم بتابع قبلت بعض انہی باعث دلیم تابداری کن کے دا قبل دنوروں ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم او کتابداری اکڑتا بالفرض خواہشات دلیم وَسْتَعِنَا اشراغ لیتا توحیم انکا ایزن لمن الظالمین یقیناً تبادوخ کے خامخاد ظالمان نشیم الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه آکسان شورکڑے منگائل کتاب پی جنید آقبل بدل دلوں کما یعرفون ابناهم لکش پی جنیدی زامن خبل
وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ یقیناً یوڈل ددین اشترے خامخا حق پٹئی او پوئیگی دی پا حق بانے الحق من ربک حق واغی چستا درب دو طرف نہیں فلا تکونن من الممترین نمکی گاد شک ان کو ڈلنا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ودار چا دپارا یوم خدا شاگر زون کی داغی تخبل مخ فاستبقوا الخیرات نوران دیوالو کے دیو بلنا پخکارونو کی اینما تکونو یاتی بکم اللہ جميعا کم دے چیئے تاسو راولی با تاسو طول لرا اللہ تعالیٰ پیوزل ان اللہ علی کل شیء قدیر یقینا اللہ پارسی بانے قدرت درون کے دے ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ودکم دینا شتوتلین گرزو مقبل طرف دا مسجد حرام تا وانه للحق من ربک ویقینا اللہ قبلہ حق دا استاد رب دا طرفنا وما الله بغافل عما تعملون وند اللہ غافل لا يعملون شتاسوی کوئے ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ودار زینا شتوتلین گردو مقبل طرف دا مسجد حرام تا وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا او ہر رئی چیئے تاسون گردو اخپل مخون طرف دائے مسجد حرام تا لِلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً دید پارائش نہیں خلق لرا پتاسوانے سے دلیل إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ لیکن آکسان چھ ظلم کرے ددینا فلا تخشوهم واخشونی نم یری گئے ددین مخالفتنا و یرکوئے خاص زمانا وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ اور دید پارائیں چیز پورکو مخبل احسانات پتاسو وَلَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اور دید پارائیں چتاسو ہدایت میں كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ وَرَسُولًا مِّنْكُمْ دا نعمت پورا کی دلدا سری لکش لے گلے من پتاسو کے رسول ساسنا یتلو علیکم آیاتنا بیانی پتاسو آیات نظم ویزکیکم و پاکی تاسو لرام ویعلمکم الکتاب والحکمہ و تعلیم درکین تا استاد قرآن و حدیث ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون اور تعلیم در کی تاسو دائے چھ تاسو پائے بنے نہ پیدائے فاذکرونی اذکرکم نیادوئے معاذب تاسو یادوم واشکرو لی ولا تکفرون و شکر کوئے زماد نعمتنو اسنا شکری مکوئے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والسلام ایمان والو کلک کے زان پا صبر کولو پا منس کولو ان اللہ مع صابرین یقینا اللہ مخاص مرگلے دا صبرنا کلے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات اموائے دا شاپ بارکی چو جلشید اللہ دن دخرول رپارا چدا دا عمرو پشاندیم بل لحیاؤن بلکہ دیدہ یو خاص جندے ولیکن لا تشعرون لیکن تاسو نپوئے گئے پدغی جن وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ او خامخا ازمخونکم پتاسو پلغن تا دیر او دلوگینا ونقص من الاموال والانفس والثمرات او پکمولو دمالونو دنفسونو دمیو غلوم وبشر الصابرین نزیر ورکد خوشحالو صبرنا کو خلقتا الذين اذا اصابتهم مصیبہ
صبرناک دی چکل ارسیگی دی تس مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون دیوائی یقینا منگا خاص دا اللہ و یقینا منگا خاص آغتا ورگردن کیو اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ دا کسان پدی باندے درودنا دا کسان پدی بانے تعریفون دی ددی درب دا طرفنا و خاص رحمت دے اولئک هم المہتدون و دا کسان خاص دی ہدایت مندن کی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ یقینا صفا و مروہ دا خاص نخو دا دین دا اللہ ندیم فمن حج البیت او اعتمر نسوک چی حج کی دا بیت اللہ یا عمر کریم فلا جناح علیہ ان یطوف بہما نسو گناہ دے نگنی بزان پدے چیزی رازی دے دوارو پمینس کے ومن تطوع خیرا اچاچی پا خوشالے سراؤ کو دنے کے کار فإن اللہ شاکر علیم یقیناً اللہ تعالی قبل ان کے دد عمل علم والدے ان الذین یکتبون ما انزلنا من البینات والہدا یقیناً کسان چپٹئی ہوا چمور علی گلیم دخکارا حکمنو دہدایت خبرنا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب رستو دائنا چمون وضاحت کرے دائے خلق تب کتاب خبل کے اولئک یلعنہم اللہ دا کسان لعنت کی بدیوان اللہ ویلعنہم اللعنون ولعنت کی بدیوان نور لعنت کا ان کی الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا مگر کسان چ توبہ ویست دے گناہنا اور نیک کخ بل عمل اوخکارے کہا چسی پٹکڑو فاولائک اتوب علیہم دا کسان زخاص میں روانی کم پدی وانت تواب الرحیم عظیم دیر توبہ قبل ان کے رحم کا ان کے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار یقیننا کسان چی کفر اکڑے امرشی بدا سے حال کی چیدی کافرین اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین دا کسان فریبان لعنتو ندید اللہ طرفنا و دا ملائکو طرفنا و دا خلق طولو طرفنا خالدین فیہا ہمیشہ بیدی بدا لعنت کے لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون نبشیس بکولے درین عذاب مقرر دری و نبدیل سمحلت ورکے دیشی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ او حقدار دا بندگے استاسو الہ دیو لا الہ الا ہو زگنشت واقدار مددگار سوا داغنا الرحمن الرحیم عام مہربانے والا و خاص رحمت والدین ان فی خلق السماوات والارض یقیناً پیدائش داسمانوں دزمکا کے واختلاف اللیل والنہار و پتلو راتوں دشپے و دروز کے والفلک اللتی تجری فی البحر بما ينفع الناس اپائی کشتوں کے چلی بسمندر کے وسبب نفع اور کولو دخل کو وما انزل اللہ من السماء من ماء او ہوا چراورو للہ آسمان طرف نوبو فاحیا بے لفظ ماد موتعان تازکڑے پائس رزمگا پسوچ والی آئینا وبص فیہا من کل دابا اخوارکڑی بدزمک کیا قسم زند سر وتصریف الریاح والسحاب اپترات لو دہواگانو دوریزو کی
المسخر بین السماء والارض چتابشی د حکم د اللہ پمند اسمان و دزمکہ کی لآیات لقوم یعقلون پر ټولو سیدنو کې ډیر دلیلونه د توحید دی هغه قوم لرا چې عقل نکارلی ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا او بعد دخل کو ناس اشتریم چنی سید اللہ نے سوا نور شریکان یحبونہم کحب اللہ من کئی دیدائی سرا پشانت من کولو دا اللہ سرا والذین آمنوا اشد حبا للہ خواکسان چی مان راوڑے ڈکلک دیپ من کولو دا اللہ کے ولو یر الذین ظلموا اذ یرون العذاب اکولی دے ظالمان و خلق اخبر حال کل جو بینی دی عذاب ان القوة للہ جميعا خام خاپو و بشیش طاقت ٹول دے واللہ رے وان اللہ شدید العذاب اپو بشیش یقینا اللہ سخت عذاب ورکن کے دے استبرأ الذین اتبعوا کلچے ویزاری بخکار کیا کسان چی تابداری کڑے شیوا من اللذین تبعو داغ شانا چی ددی تابداری کولا وراو اللذاب و بین دی عذاب وتقطعت بهم الاسباب و پریب کڑشی کورنے کے تعلقات ددیم وقال اللذین تبعو لو ان لنا کروا او وہ یا کسان چیزی تابداری کڑیوا ارمان دے زمون دوبارت للوے دنیا تا فنتبرع منہم کما تبرعو مننا من بزان جدا کو ددینا لکسنگ چیدین نن من جدا شول کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم دغسی خیب دید اللہ تعالی نور بدا ملون ددیم دپارا دا افسوسنو کولو پدیم وما هم بخارجین من النار خنمی دیوتن کی دور دا جہنمنا یا ایوہ الناس کلو مما فی اللفظ حلالا طیبا او خلقو خرید آئینا چپزمگ کی دی حلال دی پاک ولا تتبعوا خطوات الشیطان امدے بقدمون دا شیطان بسے انہو لکم عدو مبین یقینا شیطان تاسل دشمن نخکارا انما یامرکم بالسوء والفحشاء یقینا حکم درکی دا شیطان تاستا پا بدو خبرو پنا کارکارونو وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون او پدے چی جوڑائے تاسو پا اللہ خبرے چی پوئین لرائیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ او کم محسی ویلیشی دے خلقتا تابداریو کے دائیں چی اللہ تعالی نازل کرے رہے قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا دیوینا بلکہ من خطابداری کو دائیں چی مندری من پائے بنے مشران مخبل اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون اگر شیودری مشران نپیدل ددین پیس خبرانو ہدایت والا ومثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء اور مثال دائے کسان چی کفر اکڑے پا تقلید دخبل مشرانوں کے پشان دا حال دا غشارے شاوزن کی حق سارو تائشہ سنوریم الا دعا و نداء مگر اوری آواز دا نزدی او شغیر لریم سم بکمن نومیون دی کارنی دا حقنا و شاڑاگان دی دا ویلو دا حقنا راندی دلیدلو دا حقنا فهم لا یعقلون ندی پویم نلری پدین یا ایوہ الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ایمان والا خورے دا پاک ہانا چی منتاسل در کریم
واشکروا للہ و شکر کوئے پدید یو اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون کئے تاسو خاص اللہ لبندگی کون کی انما حرم علیکم المیتۃ والدم یقیناً حرام کرے اللہ تعالیٰ پتا سمردارا اوینا بیول شیم ولحم الخنزیر وجد خنزیر وما اہل به لغیر اللہ او ہر غشے شواسوی پائے بانے دپارا دن نزدیکت غیر اللہ فمن استر غیر باغ ولا عاد نسوک چنا شار شرائے خوراکتا نو دے بغاوت کو ان کے اور نو تجاوز کو ان کے فلا اسما علیہ نشتیس گناہ پدوانے پدے خوڑلو کے ان اللہ غفور رحیم یقیناً اللہ تعالیٰ بخنک ان کے رحم کو ان کے رے ان الذین یکتبون ما انزل اللہ من الکتاب یقیناً کسان چپٹئی ہوا چ اللہ تعالیٰ نازل کرے کتاب خبلنا ویشترون بھی ثمنا قلیلا اور حاصل دی پائے سرا دنیا معمولی اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار دا کسان ناشی دی پخپلو خیٹو کے مگر اور ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ اور خبر بون کی دی سر اللہ پر قیامت ولا یزکیہم انب پاکی دی لرا ولہم عذاب علیم و دید پار عذاب دے درناک اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی دا خلق دی شاغست گمراہی پا بدل ہدایت والعذاب بالمغفرہ وغسل عذاب پا بدل دبخن کے فما اصبرهم علی النار نصاجبا صبر دے دری پوروانے ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق داد دے وجنا چی یقیناً اللہ نازل کرے کتاب پا حق سراؤ دی بکی اختلاف کرے رہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ اور یقیناً کسان چی اختلاف کرے پا کتاب دا اللہ کے خامخا پا دشمن لرکی دی دا حقنا لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ندنی کی خاص دا خبران چکر سوئے تا سخپل مخونا مانزکی مشرق و مغرب طرف تا ولیکن البر من آمن لیکن نیکی دہا چارا آمن باللہ والیوم الاخر چیمان لری پا اللہ پر رستنے والملائکت والکتاب والنبین ایمان لری پا ملائکو پا کتابونو پا پیغمبرانو وآت المال علی حبه ذوی القرآن اور کئی مال پا مند اللہ خپلوانو تا والیتاما والمساکین وابن السبیل ویتیمان ومسکنان ومسافر تا والسائلین وفی الرقاب اور نور محتاج ہوتا ہو پاس زیادہ بند سٹنوں کے واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ اور پابندی نماز کی اور زکات عمر کی والموفون بعہدہم اذا عاہدوا اور پورکی لوزن اخبل کلچ لو ذکری والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اور ٹنگ دی بدین مانے پحالت دا سختے دا مال کی او پحالت دا مرزنوں کی او پحالت دا جنگ کی اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون دا کسان رشتی ندی بدعوذنے کہے کہ او دا کسان پورا متقیان دی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل ایمان والو فرض شوئے پتا سمانے قصاص جاری کول پپارد قتلانوں کے الحر بالحرم ازاد سڑے با قصاص کی پبدل ازاد کے والعبد بالعبد مرے با قصاص کی پبدل مرے کے
والانثى بالانثى او زنانہ بم قصاص کی بدل زنانہ کی فمن عفی له من اخیہ شیء ناغسوک چی معافی اکڑے شاغتا دا طرف درور داغنا سلگ معافی فاتباع بالمعروف نو تابداری پدبان لازم نہ اپنے کا طریقہ واتعون الیہ بإحسان او عطا لازم دا پاقبانے پخ طریقہ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ دا حکم کی آسان تیارا استاسو دا رب دا طرفنا و رحمت نریم فمن اعتدا بعد ذالک چاچد حدنا تیر وطل اکڑل پس قصاص و معافینا فلہو عذاب علیم دا پارا عذاب درناک وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٍ استاذ زپارا پا قصاص جاری کو لوکی یو ناشنا جوندے یا اولی الالباب اے خالص عقل والو لعلکم تتقون تیر پارا شتاسو بچے كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية فرض کرشر بتاسو کلچی رانی زیشی او تاسو تمارگ ان ترک خیرا کپری خود لیمال الوصیت و وصیت کول للوالدین والاقربین مورب لا روح پلوانتا بالمعروف بشرعی طریقہ حقا علی المتقین دا لازم لے پا متقیان خلقو فمن بدلہ بعد ما سمعہ نچاش بدل کو دا وصیت کول پسائنا چاوری دلیوین فإنما اسمه على الذين يبدلونه یقیناً گناہ دا بدلولو پائے کسانو دے چھ بدل کری دا وصیت ان اللہ سمیع علیم یقیناً اللہ تعالی سوری پار سپوئے دے فمن خاف من موس جنفا او اسما نسوچ یرکی دے وصیت کو ان کی نام دکھگی دلو گناہ تا و خطائے یا بگناہ یا دگناہ کولون قصدن فاصلح بینہم نجوڑہ کی ددی ترمین فلا اسم علیہ نشت گناہ پد اصلاح کون کی وانے ان اللہ غفور رحیم یقینا اللہ تعالی بخنک ان کے رحم کو ان کے رحم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے ایمان والو فرض کرشی پتا سو روزی نیول کما کتب علی الذین من قبلکم لگچ فرض شی پائے کسانو چستا سنمک کی تیر شی لعلکم تتقون دید پارا چتا سو متقیان شیم ایام معدودات روجین سے روزش میرے لشیم فمن کان منکم مریضا نعصوک شویستاسن بیمار او علا سفر یا پس سفر واندویم فائدتم من ایام اخر ندوان شمار لی دنور رزونا دپار قضام وعلى الذين يطيقونه اپائے کسان وانی چ وسد روجن لریم فدیتم طعام مسکین لازم نا فدیا چ خوراک دے او مسکین نے دروازے فمن تطوع خیرا نچاچی پخشالے سرک اولا نیکی فهو خیر له نداڑیر خیر دبارا وان تصوموا خیر لکم وروجین والستاسهم دیر خیر دے تاسو لرا ان کنتم تعلمون کتاسو پوئے لرائے
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن میش دا رمضان میش دا نازل کرے شیر پائے کے قرآن ہدی للناس ہدایت دے دا قرآن ٹولو خلق لرام وبینات من الہدا والفرقان اوخکارا احکام دی بدکی دا مخکنی ہدایتن ناو و جدائی راوسل ترمن دا حق باطل فمن شہد منکم الشہر فلیصم نسوک جو حاضر شستا سنا دی میش دا رمضان تا نخام خارو جدیونی سیدائے ومن کان مریضا اولا سفر اوسوک چی بیمار ای پا سفر وانے فعدتم من ایام اخر ندوانی شمیر لی دنور وزنا دپار قضا یرید اللہ بکم اليسرام غاڑی اللہ تعالی پتاسو پد احکاموں کی اسانتیا ولا یرید بکم العسر انواڑی پتاسو ستنگسیام وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَتِدَ پارا شکر کے اشمار وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَتِدَ پارا چِدَ اللہ لوئی وائے پاغ طریقہ چتا اسے خود نکڑیا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَتِدَ پارا چ شکر کے دا اللہ دے نعماتو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي او کلاش تفوسو کیستانا بندگان زما پبارکی فإنی قریب ورطوایا یقیدن زنزیم اجیبو دعوت الدعائی زادان قبلو ما دعا کن کی کلچ مان دعا واریم فلیستجیبو لی ندیم پورا احکام زمامنیم وَلْيُؤْمِنُوا بِي وَيَقِنْ سَاتِي بَمَا لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ دید پارا شدی کامیابی عمومیم اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ حلال کرشے ساز پارا پشپد روجنی والو یوزے کے دل نخبلو بیانو سرام ہن لباس لکم وانتم لباس لہن دی جامی دی تاسو لراو تاسو جامی ہے دی دپارا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم عالم دے اللہ یقیناً تاسو با نقصان کے شولے اخبل زاننا فتاب علیکم فراخی راو سب تاسو وعفان کم اوسان تیرا استبتاسو فالآن باشروہن نوس نزیکت کوئے تاسو ددی سرام وابتغوا ما کتب اللہ لکم اور لٹوئے آغاش اللہ تعالیٰ تاسو پارا مقرر کری یا حلال کری وکلوا واشربوا وخراکوس کاکم کوئے دشبیم حتی یتبین لکم الخیط الابیض تردی پوری چخخ کارشی تاس سپنتار من الخیط الاسود دتور تارنا من الفجر شا سبارے ثم اتم الصیام الى اللیل بیا پورکے دارو جا درشپ پورے ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد امنی ذکی گئے بی بیانتا خدا سے حال جتا سمو تکفیں پجماتنوں کے تلک حدود اللہ دا پولی دا اللہ تعالی دی مقرر شوئے فلا تقربوها نمنی ذکی گئے دیتا مخالفت کولو كذلك يبين الله آياته للناس دغسی وضاحت کے اللہ دخل احکام خلقتا
لعلهم يتقون دے دپارا شری متقیان شیم ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل امخر مالنا دے اوبل قرن استاسو بناروا طریقو وتدلوا بها الى الحكام عمر سوئے تاسو دا مالنا حاکمان تام لتاكلوا فريقا من اموال الناس پدی غرض سے تاسو خرے اور ٹکڑا دا مالونو دخل کنا بالاسمی پگنا وانتم تعلمون تاسو پوئے گئے یسألونک عن اللہ اللہ تپوس کئی دیستانا پوارد میشتو کی قل ہی مواقیت للناس والحج تو دامیشتے وقت ندی دا مقرر کولو دا سیزنو دا پارا دخل کو دا پارا دا حج وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا اون دانی کی شراز تاسو کورون خپل تار شاگانو دائنا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى لیکن نیکی داغ شارع چلان یرکیم وَآتُوا الْبُيُوتَ مِن أَبْوَابِهَا اور اتل کا خپل کورون تار شاگانو دائنا دروازو دائنا واتقوا الله لعلكم تفلحون او یرکا اید اللہ نا تید پارا چتاسو کامیاب شے وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم او جنگ کا اید اللہ دا دین دوچت والی دا پارا دائے کسان سرائی چتاو سرائی جنگی ولا تعتدوا دحنا تیرے دل مکوائم ان اللہ لا يحب المعتدین یقیناً اللہ تعالیٰ نخو خیاسو چد حدنا ورتیرین وقتلوهم حیث ثقفتموهم اوجن دائے کافران درا حرزے چستاسو پی وصبرشیم واخرجوهم من حیث اخرجوکم او باسیدی درا دا زینا چتاسو استریین والفتنة اشد من القتل او فتنہ دیر سخت دا وجلنا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام او جنگ مشروع قید دی سراد مسجد حرام پخواکی حتی یقاتلوکم فی ترد پوریش دی تاثر جنگ شروع کی بائے کے فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ کدی جنگ شروع کو تاثر بائے کی نوجنے دی لرام كذلك جزاء الكافرين داسد بدل كافرانهم فإن انتهوا نكري منشل كفرنا فإن الله غفور رحيم يقينا الله تعالى بخنكم كي رحمكم كذين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وجنك ويدري كافران سلام دید پارا چنشی کمزور کول مومن ویکون الدین للہ وشی غلبت دین دا اللہ فین انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین نکمن شول دید قتالنا ننشت بیا زیادے کول مگشت دے بظلم کون کوانے الشہر الحرام بشعر الحرام عزت دمیشتو دا حرمت پا بدل دمیشتو دا حرمت کی دے والحرمات قصاص نرم دے عزت سیدو ندی بدلے والا فمن اعتدى علیکم چاچی زیادے کو پتاسو فاعتدوا علیہم تاسو پیم زیادے کوئے بمثل ما اعتدى علیکم پشاندائے چی پتاسو زیادے کریم واتقوا الله يرك اذا لنا واعلموا ان الله مع المتقين اپو شیخ ان اللہ خاص مرگرے د متقیانوں وانفقوا في سبيل الله ومال خرچ کرے د اللہ دین دو چتوالی د پارا
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة اما چویزان نخبل پخبل لاسون باندے حلاکتا واسنوا وخیست عملون کوئے ان اللہ یحب المحسنین یقیناً اللہ خو خیاسوک چخیست کارون کئی واتم الحج والعمرت للہ اور پورا کہ حج عمرہ خاص دا اللہ دا پارام فإن نحصرتم فمستیسر من الہدی نکراگیر کرے شوی تاسو تا پورا کولو دائینا نو لازم نے بتاسو آغاش اسانی دا حدینا ولا تحلقوا رؤوسکم امخر سرون اخبل حتی یبلغ الحدی محلا تردی پوری چورسیا حدیان زیر حلالیتا فمن کان منکم مریضا ناسو چستاسون بیماری او بھی ازم راسی یا پدوانی خاص تکلیفی د سرد وجہ ففدیت من صیام او صدقۃ او نسک ندبانی بدلا ددریو روجو یا صدقۃ یا قربانی دام فاذا منتم کلش تاسو پامن شے فمن تمتع بالعمرۃ الى الحج نو چاچی نفو آغستا پمری کولو یوزے کد حج سرام فمستیسر من الحدیو نو دبانیم لازم دیا آچی اسانی دا حدینا فمن لم یجل سوکچی حدی نمومین فصیامو سلاست ایام فی الحج دبانی روجینی والدی ددی روزو پر روزو دا حج کی وسبعت اذا رجعتم اوروزی کلچ واپس شیم تلک عشرۃ کاملہ دا لس روجی دی پورا دی ثواب دی حدیث سلام ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام دادا شاد پاری چنی داغ کورنے دیر کی دن کی مسجد حرام کی واتقوا الله يركوا إذا اللهنا وعلموا أن الله شديد العقاب ويقين ساتے اللہ تعالی سخت داور کن کے الحج اشہر معلومات وقد احرام تڑلو الحج میشتری مقرر فمن فرض فيهن الحج چاچ فرض کو بزان بانی بڑے میشتوں کے حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج نبی دشاوت خبریں نبی گناہوں کول نبی جگڑے کول پحج کے وما تفعلوا من خیر يعلمه الله عاشق تاسو ہر نیک کار عالم دے پائے بن اللہ وتزودوا تو خزان سروڑے فإن خير الزاد التقوى يقينا بهتر توخر تقوى واتقوني يا أولي الألباب يركوا زمان يا خالص قلوالهم ليس عليكم جناح نشتب تاسبان يسقنا أن تبتغوا فضلا من ربكم چلٹوئے تاسو مال د دنیا درب د طرفنا پتجارت سرام فَإِذَا فَصْتُم مِّن عَرَفَاتٍ نُكَلَ شِرَاكُ تَاسُو دَ عَرَفَاتْنَا فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ یادوئے اللہ لرا د مشعر حرام پخواکی وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ یادوئے اللہ لرا لکسنگ چتاسے خود نکڑیرا وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ اور یقیناً وہ تاسو مخی دا ہدایت دا اللہ خامخا دا گمراہونا ثم افیضوا من حیث افاض الناس بیارا کذی گئے تاسو دا دینا شنور خلق ترا کذی واستغفر اللہ اور بخن غارے دا اللہ نام ان اللہ غفور رحیم یقیناً اللہ بخن کن کے رحم کن کے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ
کلچی پورا کہتا سو سیبادات حج تاسو فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم یادو اللہ لرا پشاند یادول استاسو بلاران مخبل او اشد ذکرہ بلکہ زیاد یادول اللہ فمن الناس من یقول نباز دخل کنائی شوائی ربنا آتنا فی الدنیا یا رب راکم تاپ دنیا کی جسرا کہیں وما له فی الاخرت من خلاق اور نہیں دلرا پاخرت کی سہسام ومنهم من يقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنا اور بارے درینا سبری وائی یا ربام راکم تا دنیا کے خیست جون وفی الاخرت حسنا اور پاخرت کی خیست جون وقنا عذاب النار وبشاتی من عذاب دورنا اولئک لهم نصیب مما کسبوا دا کسان دل رب رخیری دو اجر عمل ناشری کری واللہ سریع الحساب اللہ دے زر حساب کن کے واذکر اللہ فی ایام معدودات آیا دوئے اللہ درا پاقر وزوش میرے لشو کی فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہم چاچی تلوار اکڑا پتو رزو کی نشت گنا پاؤ ومن تاخر چاچی رستوالے قدری میں رستا فلا اسم علیہم پاغم سو گنا نشتا لمن اتقا تا حکم آغشار ریش اللہ نے یرکریم واتقوا اللہ یریگید اللہ نوالموا انکم الیہ تحشرون اور یقین ساتے تاسب خاص اللہ تور جمع کریشے ومن الناس من يعجبك قوله في الحیات الدنیا اور بعد دخل کو نداسرین تعجب کی ایسی تالرا داغ خبر اتریب بعد جن دنیا کی ويشهد الله على ما في قلبهم اگواہ گرزی اللہ لرا پاسی شدر پدرکی وهو لد الخصام اور حال دارے چدے سخ جگڑ مار دے وَإِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ کلچ روان سستا سنان کوشش کی بزمکہ کی لیفسد فیہا تیدہ پاراچ فسادو کی برے کی وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَهَلَاكِ فَصْلُنَا دَخَلْقُ نَسْلَ إِنسَانًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ واللہ تعالیٰ نخوخی فساد لرام وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ وَكَلَچُوَ لِشِيدَتَ اللَّهَ نَيَرَوْكَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِسْمِ انسید لرا غیرت کول پگناہ کولوم فحسبه جہنم پورا رید لرا جہنم ولبیس المہاد خامخابت دے زیت آرکڑے شیدہ جہنم ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ بائے دخل گناغی چھ خرچ کی اخبل زان دپارا دلٹولو درزاد اللہ واللہ رؤوف بالعباد اللہ دیر خاص شفقت کو ان کے بداسی بندگانوں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا ایمان والو داخل شے پتابدارے اللہ کی پورا پورا ولا تتبعوا خطوات الشیطان وتابداری مکوید قدم شیطان انہو لکم عدو مبین یقینا شیطان تعصب دشمن احکاران فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ نو کو خید ایدات تاسو دا پورا اسلامنا رستدائے نشراغلی تاس تخکارا حکمنا فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ یقین کوئے اللہ تعالیٰ زورور دے حکمتن والدے هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام انتظار نکی دا خلق پیمان روڑلو کی
مگر دری خبری شراب شدید اللہ تعالی پسورو کی دور یزونا والملائکتو ملائک بمراشی وقضی الامر فیصل بوشی دری دکار وإلى الله ترجع الأمور او خاص اللہ تعالی گردول شیٹ الکارنا صل بنی اسرائیل تپوسو کا دبنی اسرائیلنا کم آتیناہم من آیت بینہ سنا ورکلو منگا دیتا نعمتو نخکار اخکاران ومن یبدل نعمت اللہ اچانچی بدل کد اللہ نعمت پنا شکرے من بعد ما جاءتو پس آئنا شدل راغلی فإن اللہ شدید العقاب یقیناً اللہ تعالی سخت زاور کن کرے زوین للذین کفروا الحیات الدنیا ڈولی کڑی شیر کافران دا پارا جون دنیاوی ویسخرون من الذین آمنوا دیو جنا مسخری کی دی بمومنان پورے والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ آکسان چلان یرکی دین بوشتی دا قیامت پر واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ روزی ورکی چالچ واڑی بے اندازے کان الناس امتا واحدا او خلق مخکراسی اور ڈلا پا ایمان اختلاف قدیم وبعث اللہ النبین مبشرین ومنذرین نرولے گل اللہ تعالی پیغمبران زیر ورکا ان کی و یر ورکا ان کی وانزل معهم الكتاب بالحق انازل اکردائی سرا کتابونا وحق سرا لیحکم بین الناس فی مختلفو فی دیر پاراچ فیصلو کی دا کتاب ومن دخل کو کی پائے خبروں کی شری پائے کے اختلاف کرے دیں ومختلف فیہ الا الذین اوتوہم اختلاف نہ کرے پر حق کے مگر آئے کسانوں چور کرے شورت کتاب من بعد ما جاءتهم البینات پس دائن شراغ لودی تواضح حکمنا بغیم بینہم دوجد الزدینات کولنا کورن دری کے فہد اللہ الذین آمنوا نو ہدایت ورک اللہ تعالی ایمان والا لمختلفو فی آسیس شی اختلاف کرو خلق بائے کی من الحق جا حق دے بزنی بخبل حکم واللہ یہدی من یشاء الى صراط مستقیم اللہ تعالی رسی چارچو غاری نے ملار طرف دام حسبتم ان تدخلوا الجنہ آیا گمان کو تاسو چ داخل بشے جنت تداولنا ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم او حال لا تروسن دی راغلی تاست واقعات دائے کسانو شترشی ساسن مخیم مستهم الباساء والضراء رسیدلو آغیتا تکلیفون دا مال و مرضون دا بدن والذللوا اجرقوا لشو بڑیرو تکلیفونو حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه تردی چوئل برسول آکسان چی مان راوڑو دا مرگرتیا کے متا نصر اللہ کلب اید اللہ مدد الا ان نصر اللہ قریب جواب رائے خبر سے یقیناً اللہ مدد دے نزدے یسألونک ماذا ينفقون تپوس کی دیستانا چسشے دی خرچ کی قل ما انفقتم من خیر طور تو آیا سمرچ خرچ کرے تاسو حلال مال فللوالدین والاقربین نور کوئے مورب لارتا اخپلوانتم والیتاما والمساکین وابن السبیل او یتیمانو مسکنانو مسافروتا وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم اور سچی کوئے تاسو خامل یقیناً اللہ پائے پوئے دے کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم فرشے بتاسوان قتال و حال دارے چدا بدخاری تاسوتان وعسان تکرہو شیئا وهو خیر لکم
او کې دیشي چې بد غني تاسو یو شی او غبطا او زبارا فائدہ منوي وعسان تحبوا شيئا وهو شر لكم او کې دیشي خو خوایب تاسو یو سیزا غبطا تاسو لربدوي والله يعلم وانتم لا تعلمون والله پوئی پارسو تاسو نہ پوئی گئے يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه تپوس کی دیستانا پوار د میشتو د حرمت کی د جنگ کولو نہ پائے کی قل قتال فيه کبیر تو اے جنگ کول پمیش د حرمت کی خوغٹ گناہ دے وصدن عن سبیل اللہ لیکن من کول خلق د اللہ دلارے وکفر بی کفر کول پالا والمسجد الحرام وخلق من کول د مسجد حرام نام واخراج اهله من او استلاح د مسجد حرام دائنا اکبر عند اللہ دا غٹ گناہ ندی بنی ظلام والفتنة اکبر من القتل او شرک ولم دیر غٹ گناہ د قتل نام ولا يزالون يقاتلونكم ومن شهيدا كافران جنگون بقيتا وسرام حتى يردوكم عن دينكم دید پارا شو گرزی تاسو لستاسو دین اسلام نائے نستتاو کوسی برشیم ومن يرتد منكم عن دینهم خصو کوڑ استاسو نا دخبل دین اسلام نام فیمت وهو کافر ومرش بدا سے آل کی کافرین فاولئک حبطت اعمالهم ندا کسان بربادی ددی عملنا فی الدنیا والآخرہ پا دنیا و آخرت وارو کے اولئک اصحاب النار ودا کسان اوروالدیم ہم فیہا خالدون دیو پائے کے ہمیشہیم ان الذین آمنوا والذین ہاجروا یقیننا کسان چی مان راوڑیا کسان چی ہجرت کرے وجاہدوا و جہادم کرے فی سبیل اللہ دوشت والی دین اللہ دبارام اولئک یرجون رحمت اللہ دا کسان امید دے اساتی دا اللہ دا خاص رحمت واللہ غفور الرحیم اللہ بخنک ان کے رحم کو ان کے دے یسالونک عن الخمر والمیسر تپوس کی دیستانا پواد شراب و جوارے کے قل فیہما اسم کبیر تو بدی کی پیدا کی گناہون الویم ومنافع للناس ونفع بکشت خلق لرام واسمہما اکبر من نفعہما وگناہون چدین پیدا کیا خڑیر غٹ دی ددید نفعنا ویسألونک ماذا ينفقون اور تپوس کی دیستانا دسمر نہ خرچو کی دیم قل اللہ فاوائے خرچ کوئے دزیاتینا کذالک یبین اللہ لکم الآیات دغس وذات کی اللہ تعالی دخبل حکمنو لعلکم تتفکرون دید پارائش تاسو پائے کے فکرم کوئے فی الدنیا والآخرہ فکرو کے پبارد دنیا والآخرت کی ویسألونک عن الیتاما تپوس کی دستانا پبارد یتیمانوں کی قل اصلاح لهم خیر تو اصلاح د پارا د یتیمانوں بہتر کار دیں وین تخالطوا موکتاسو گڑن کو ددی سرد مال فاخوانکم نستاسرون دیم واللہ یعلم المفسد من المسلم واللہ تعالی پی جنیا شالرا چ فساد کو ان کی بدی گڑن سرا داغشانا چ اصلاح کی بدی گڑن سرا ولو شاء اللہ لعنتکم و کاللہ غوخدے تاسبان بیغر تکلیف یخویم ان اللہ عزیز حکیم یقین اللہ زرور حکمت والا ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمننا اور نکام کو د مشرک و خضو سرا تردیش ایمان روڑی ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکان او خام خاوین زائش معاہدی غردا دا مشرکی اصلنا اگر کو لو عجبتکم اگر کتاسو تعجب کیا شیم پا مالو پا خائص ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنون او پا نکام اور کہ اخبلی لون خوین دے مشرکان سروتا تردی پوریش ایمان روڑی
ولا عبد مؤمن خیر من مشرک اخام خائے عمر موحد غرد د مشرک ذاتنا ولو عجبکم اگر کا تعجب کیا ایسی تاسو پا مال و پخائص اولئک یدعون الی النار دا مشرکان بلن کئی ورتا واللہ یدعو الی الجنہ واللہ تعالی بلن کئی جنت تا والمغفرت و بخشش دا گناہوں تا بذنی پخبل حکمنو ویبین آیاتی للناس او بیانی اللہ اخبر احکام خلق تا لعلہم یتذکرون دید پارا شری نسیت تخلیم ویسألونک عن المحیض اور تپوس کی دیستانا پوارد زید حیث کے قل ہوا آزن تو ویاغا زید مرض دے فاتزل النساء فی المحیض نو ڈڑک وید زنانونا پا زید حیث کے ولا تقربوهن حتى يطهرن امنی ذکر گئے دیتا تردی پوری شری پاکشی فإذا تطهرن نکل شری خپاکشی فاتوهن نراتل کوئے دیتا من حیث امرکم اللہ پدا سے طریقہ ہے اللہ تعالی خود نہ کرے ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین یقینا اللہ تعالی امین کئی دیر توبہ کو ان کو سلام امین کئی زان پاک ساتھ ان کو سلام نساؤکم حرث لکم بیبیان استاسو زید کروند استاسو دے فاتو حرثکم ونا شیتم نورات للکوئے زید کروند دیتا پکمت طریقہ شستاسو خخویم وقدموا لانفسکم خمخ کے اولے گئے سینیت دپار فیض اخبلوم واتقوا اللہ ویرکو اید اللہنا وعلموا انکم ملاقوم ایقین کوئے چتا صبح اللہ سر مخامخ کے گئے وبشر المومنین وزیر ورکاد دیر خوشالو مومنانو تام ولا تجعلوا اللہ عرضتا لیمانکم امگر زیتا سنم دا اللہ تعالیٰ نخاد پاد دیر قسم نستاسو ان تبروا وتتقوا اسن چیزان من کیدنے کے کولو تقوا کولو وتصلحوا بین الناس و اصلاح کولنا پمن خلقو کے واللہ سمیع علیم اللہ تعالی سوری پار سپوئے دے لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ننیسی اللہ تعالی تاسو پا بے ارادے سرا پا قسم نستاسو کے ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ولكن نسی تاسو پاغے قسم چ کسب کڑی چ قصد کڑی زرون استاسو واللہ غفور حلیم واللہ تعالی بخن کون کے صبر کون کے دے للذین یولون من نسائهم تربص 4 اشہر دپار دائے کسانو چ قسم سرزان جدا کی دخپلو بیبیانونا انتظار کول دیئے سلورو میشتو فَإِن فَاؤُوا نُكَدِي وَرُقَرْ زِدَلْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يقین اللہ بخنک ان کے رحم کو ان کے رحم وَإِنَازَمُ الطَّلَاقَ وَكَدِي قَسْقَ وَدَ طلاق ورکولو فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يقین اللہ سوری پار سپوئے رحم وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ اور طلاق شوی زنانا چحیز والوی او بالغم وی او حمل نئی انتظار وکی پخپل زانون بانی در حیزا ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في ارحامهن اور حلال ندی دی لرا چپٹ ساتی ہوا چ پیدا کری اللہ تعالی دای پو بچدانے کے ان کن یؤمن باللہ والیوم الاخر ایمان لری دی باللہ پر رسنے وبعولتهن حق بردهن فی ذلک اخاوندان دی دیر لائق دی پو آپس دی پدغ مدد عدت کے ان رادو اصلاح کا اراد لری دی اصلاح کولو ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف اور دپار دزانو حق ندیم پشانت دائے چ پدیبان ہم حق ندیم پشرعی طریقہ
وللرجال علیہن درجہ او دپارد نارینو پدیبانی اوچت درجہ دا واللہ عزیز حکیم اللہ رزور اور حکمت والدیم الطلاق مرتان اغا طلاق شعین رسو واپسی کی دوکرتریم فامساکم بمعروف نبیا ساتل زنان دی پخ طریقہ او تصریحم بإحسان یا رخصتی دا پخیست طریقہ ولا یحل لکم من تاخذوا اننی حلال تاصل خاندانو چی واخلے مما آتیتموہن شین داغ مالنا چی ورکڑی تاسو بی بیان تسشے الا یخاف اللہ یقیما حدود اللہ مگر کیرکی داخذ خاون چی پابندی نشی کو لے دید اللہ دا پھولو فین خفتم کیرگے تاسو اے حاکمانو اللہ یقیما حدود اللہ چی پابندی نشی کو لے داخذ خاون اللہ دا پھولو فلا جناح علیہما فی مفتدت بے نشد گناہ پدے خذ خاون پاغمال کی چی بدلا داکی دا خذ پائے سر دخبل داننا تلک حدود اللہ فلا تعتدوا داد اللہ پولی دی مقرر شین ددین تجاوز مکوئے ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون او کشا تیرے دلوک اللہ لپولنا ندا کسانم دی ظالمان دی فإن طلقها فلا تحل له من بعد او کدی خاون طلاق ور کدی لردریم نحلالی گی دلرا پس دینا حتی تنکح زوجا غیرام تردیچ نکاو کی دبل خاون سرام فإن طلقها فلا جناح علیہما وکدا دویم خاون ولا طلاق ورکی نشد گناہ پا مخی خاون دو خدا ان یتراجع چی اوبل توگرزی پا نکاح کولو ان ظننا یقیما حدود اللہ کہ خیال ساتھی چی پابندی بکید اللہ دا پولو وتلک حدود اللہ یبینها لقوم یعلمون او داد اللہ پولی دی مقرر شویم بیانی کی قوم دا پارائچ سپوئے لریم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ کلچی طلاق ور کہتا سو خذتا رجعی طلاق او نزدی شئی اخبل نیٹی دے دتا فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف نبیائی ساری کے غیل را پخ طریقہ او صرحوهن بمعروف یا رخصت کے غیل را پخ طریقہ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا خمی سارائے دی لرا دا پار دا ضرر کولو لتعتدو دے پاراش دا حد نور تیر شے ومن یفعل ذالک فقد ظلم نفسا او کشا داکارو کو ظلم کو پخبلدان ولا تتخذوا آیات اللہ حضوا او منی سید اللہ آیتنا ٹوخی کڑی شیم واذکروا نعمت اللہ علیکم ایادوئے دا اللہ انعامات پتا سباندے وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ خاص کردہ نعمت چنازل کرے پتاسو چ قرآن دے او حدیث دے یعظکم بی تاسواز در کئی بدے واتقوا اللہ یرکوئے دا اللہ نا وعالموا ان اللہ بکل شئین علیم ویقین کوئے اللہ پارسی زمانے پوئے دے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ کلچی طلاق ور کہتا سو زنانو تاو ارسی آئی آخر دے دتا فلا تعضلوهن نممن قائدی لرا این کہنا زواجہن کنکاکی دخبل زڑو خاندانو سرام اذا ترادو بینہم بالمعروف کلچی رضا شری قرنے کی پشرعی طریقہ ذالک یوعظ به من کان منکم دا آواز ورکے دیشی بدیسرا شاعت شویستا سنا یومن باللہ والیوم الاخر شیمان لری پا اللہ و پر رسنے ذالکم مذکا لکم واتحر دا بشکون کے تاثل بدنامینا و پاکون کے رے دفاحش کا رہنا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ پوئے لری دار سیدو تاسو پوئے نلرے والوالدات يرضعن أولادهن
او مین دے پست طلاق و دے ددنہم پیدی ورگئی بچوخ بلوتا حولین کاملین دو کال پورا لمن اراد ان یتم الرضاع داغ چاد پارا چراد لری چی پورکی پیور کول بچی وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف او پپلار د بچی باندې روزی داغی زنان او دا او جامع داغی دی دا عرف مطابق لا تکلف نفس الا وسعها تکلیف نشی ورکے دے اچاتا مگر پقدر دا وسداغی لا تضار والدة بولدها ضرر بنشی ورکے دے مورتا بسبب دا بچی دائے ولا مولود له بولده ان پلارتا بسبب دا بچی دہاغم وعلى الوارث مثل ذلك دا وارث پا ذمہ باندے دے چی دغ بچے دے پشانت دغ خرچے چی پا پلار باندے وام فإن رادا فصالا عن تراض منهما وتشاور نکو واری دا مور پلار دتینا پریکول بچی رسو درزا کے دلو دے دوارو رسو مشورے کولنا فلا جناح علیہما نشتے اس گناہ پدے دوارو وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ او کتاسو غاڑے چپے اور کون کی انہی سے دپار دبچو خفل فلا جناح علیکم نشتے اس گناہ بتاسو اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف کلچی پورس پارے حاج مقرقڑی تاسو دا عرف مطابق واتقوا اللہ او یرکوید اللہ نام وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ یقین کوئے چی اللہ تعالیٰ پا عملون چتاسو کوئے لدن کرے وَالَّذِينَ يُتَوْفَوْنَ مِنْكُمْ آسڑی چمڑکڑیشی استاسونا وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَ آپریدی بیویانے یتربصن بانفسهن 4 اشہر و10 انتظار بکی دغ بیان دری پخپل زانون باندے سلور میشتے اولس پیروزے فیضا بلغنا اجلہن نکل چی پورکی اخپل نیٹ دائدت فلا جناح علیکم نشتیس گناہ بتاسو فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف پائے کار کی شکئی دخل زانن پبارکی بشرعی طریقہ واللہ بما تعملون خبیر واللہ تعالیٰ استاسو بعملون خبردار دے ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء انشت گناہ پتاسو پاغ الفاظو کی چی شارک و تاسو پاغ سرام دقوختنی دنکاد دای خزنا او اکننتم فی انفسکم یا پٹ ساتے تاسو پزرون مخبلو کے ارادت آغید نکام علم اللہ انکم ستذکرونہن پوئے دے اللہ تعالی یقیناً خامخا تاسو بیاد آئے دل را پنکام ولیکن لا تواعدوہن سرا لیکن وعدے مکو ایدی سرنے کا پٹوانے الا ان تقولوا قولا معروفا
لیکن کوائے تاسو پدے وعدہ کی وینا شرعی ولا تعزموا عقدۃ النکاح او مکل کوائے تاسو تڑل نکاح حتی یبلغ الکتاب وجلا ترائے چورسی عدت مقرر خپلے نیٹے منتہا تا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا وَيَقِينٌ كَوَيْ چھ اللہ تعالی علم نے پارغس شساس پزنوں کرین یرکوے داغد عذابنا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ وَيَقِينٌ كَوَيْ چھ اللہ تعالی بخنک ان کے صبر کو ان کے نے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء نشتہ اس قسم تاوان بتاسو کطلاق ورکوئے تاسو زنانو لرام ما لم تمسوہن سو بوریشن یودیشوی اغی سرام او تفردو لہن فریضا یعنی مقرکڑی تاسو اغی لرپارا محرم ومتعوهن او دفید سامان ورکے غیتا علی الموسع قدرو پا وسوال سڑی پا قدر دا وسداغ دا فراخ داغ وعلی المقتر قدرو پا تنگ دسبانی پا قدر دا تنگ دستیاداغ مطعم بالمعروف دا نفع ورکول دی دا عرف مطابق حقا للمحسنین دا لازم دی بخیصہ کار کن کو وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ او کطلاق ورکے تاسو دی زنانو لرام مخید او زیکی دل استاسو آئی سرام وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضًا وحال دا مقرکڑی تاسو آغی دا پارا محرم فنصف ما فرضتم لازم نے بتاسو نما دائے چتاسو مقرر کری الا یعفونا لیکن کمافیو کی دا زنانا دخپل حقنا او یعفو الذی بیدہی عقدۃ النکاح یا پورور کی آسڑے شداغ پلاس کی تڑل دنکاری وان تعفو اقرب للتقوى اچ معافیو کے تاسو یو بلتا دا دیر نزدی دا پار دا تقوى ولا تنسوا الفضل بینکم او میر وی تاسو رولی مہربانی پکورن ساسو کے ان اللہ بما تعملون بصیر یقیناً اللہ تعالی ساسو عملون رالدن کرے حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ہمیشگیری اور ساتن کوائے پٹولو منزنو خاص کر پمنزنیم وقوموا للہ قانتین اور دیگے اللہ تعالیٰ تعجزی کون کی فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا وَرُكْبَانًا نکیری گئے تاسود دشمننا نموس کوئے چپیاد روانی یا سوارے فَإِذَا مِنْتُمْ کلچی پامن تاسود یرنا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ یادوئے اللہ لرا لکسنگ چی خودن درکڑی تاست اللہ دائیں احکاموں چی تاسو پائن پویدائے والذین یتوفون منکم وآکسان چمڑکڑیشی ساسونا ویذرون ازواجا وپریگ دی بیانی وصیتا لازواجہم وصیت کے دی شیدی تاپ بارد بیانو دائے کی یا وصیت دیو کی دی وصیت بارد بیانو خبلو کے متان الالحول دا نفع ورکولو تریو کال پورے غیر اخراج نبی استلدائی دا کورام فَإِنْ خَرَجْنَا قوت یا زنانا رسو دے عدت واجبنا
فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف نشتے اس گناہ بتاسو پائے کار کی چکئی ریاغی دخپل زاننو پبارکی بشرعی طریقہ واللہ عزیز حکیم واللہ تعالی زور اور دے حکمت والدے وللمطلقات متاع بالمعروف وعام طلاق کرشو خذ پارام صدر نفی سیزنا ورکول دی دا عرف مطابق حقا للمتقین دا لائق دے دشان دا متقیان سرام کذالک یبین اللہ لکم آیاتے دغسی وضاحت کے اللہ تعالی دخبل حکمنوں لعلکم تعقلون دید پارا شتاسو عقل نکار اخلیم الم تر الى الذین خرجوا من دیارهم آیا نگولے تو حال لائے کسامتا شوتلو دخبلو کوروننا وهم ملوف حال لائے دی پزرگنو حضر الموت دوجد یرید مرگنا فقال لهم الله موتوا نویل اللہ تعالی دیتا شمڑ شیم ثم احیاهم بیجون دکرل دی لرا پدعاد نبی دیم ان اللہ لذو فضل علی الناس یقینا اللہ تعالی خاون در فضل لے بخلق وانیم ولكن اکثر الناس لا یشکرون لیکن دیر دخل کنا شکر نکید اللہ احساناتو وقاتلوا فی سبیل اللہ وجنگ کوید اللہ دین دوشت واری دپارام وعلموا ان اللہ سمیع علیم یقین کوئے اللہ تعالی سوری بار سپوئے دے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا سوک دے آئیش قرض ورکی اللہ تعالی تا قرض پہ اخلاص ویضاعفہ لہو اضعافا کثیرا نزیاتی با اللہ تعالی غدد پارا پشندن ڈیروم واللہ یقبض ویبسط واللہ تعالی تنگوال راولی و فراخی راولی وإلیہ ترجعون و خاص غتباؤ گردولی شیطاسوم دا کیسٹ دا ملاوی دو پتا یاد ساتی ایوب اسلامی کیسٹ مرکز دا قصہ خوانی شاعتا کباڑی بازار پیکور خار الم تر الى الملئ من بنی اسرائیل آیا نگورے حال دے اور ڈلے دا بنی اسرائیلنا من بعد موسیٰ رستو دا زمانی دا موسیٰ علیہ السلام نام اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا کلچو الاغی اخبل نبی دا مقرر کم دا پارے و بادشاہ نقاتل فی سبیل اللہ شم جنگو کو دا دا بادشاہ اعلان دے دا اللہ دا دین دا چتوالی دا پارا قال هل عصیتم من کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا ویلا یقینا نزدیدا کفرس گریشی پتاسو دا جنگ تاسو با جنگو نکڑے قالوا وما لنا لا نقاتل فی سبیل اللہ ویلا غیو سوجد من لرام چی جنگ بنکو مود اللہ دا دین دا وچتوالی دا پارام وقد خرجنا من دیارنا و ابنائنا او حادار استریشیو منگا دخبلو کونو دخبلو زامننا فلما کتب علیہم القتال نوارکلا چی فرسو بدیبانی جنگ کول تولو الا قلیلا منهم مخوارو دی مگر لکسانو دینا واللہ علیم بالظالمین اللہ تعالیٰ پوئے بظالمان خلقهم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا اول دیتا نبی دائی یقیناً اللہ تعالی مقرر کرے استعاذ پارا طالوت بادشاہ
قالوا أنا يكون له الملك علينا دیویل سرنگ کی رشید الاباد سعیبم ونحن حق بالملک منه ام وزیات حقدارو ببادشاہ سرددنا ولم یؤت ساعتا من المال انلے ورکڑے دلرا فراخی دمالنا قال ان اللہ اصطفاه علیکم ویلا نبی یقیناً اللہ غرکڑے دے پتا سبانے وزادہ بسطتا فی العلم والجسم اور زیادتی کڑے دلرا فراخی پا علم و بغٹ ہمت کے واللہ یوتی ملکہ من یشاء واللہ تعالی ورکی اخبلوات سعی چالچ غاڑی واللہ واسع علیم واللہ تعالی فراخ فضل والد عالم نے وقال لهم نبیهم ان آیت ملکے اویل دیتا نبی دی یقینا نخادبات شاید دارا ان یاتیکم الطابوت شرابشی تاست صندوق فی سکینت من ربکم پائے کے بعد آرام سیزو نہیں ساسو درب در طرف نویم وبقیت مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون اور باقی علم بیدائنا شپرخ اولاد موسیٰ علیہ السلام اولاد ہارون علیہ السلام تحملہ الملائکہ روشتی بعد صندوق لرا ملائک ان فی ذالک الآیت لکم ان کنتم مومنین یقیناً دری صندوق پرات للوکی خام خالوی نخد تاصل را کتاس ایمان والیم فلما فصل طالوت بالجنود ارکلاچ جدا شو طالوت دا آبادے دکرینا پلخ کرو سرام قال ان اللہ مبتلیکم بنہر ویل طالوت یقیناً اللہ تعالی امتحان کی تاسبانے پیو نیر سرام فمن شرب منہ فلیس منی چاچی اسکل دائے نیرنا نبی دے زمار تعبدارنا ومن لم يطعمه فإنه منی اگر شاون سکل داغینا یقیناً دے و زمار تعبدار نبی الا من اغترف غرفتا بیدے مگر آسوک شدک کو یوشون پخبلاس فشربوا منه الا قليلا منهم نوس کلے خلقو دائن ڈربو ما سواد لکسانو ددینا فلما جاوزه هو والذین آمنوا ما ارکلاش پورے وطل دائن ارنات دے آکسان چی مان راوڑو در سرام قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودے ویلا پاتش خلقو طاقت نشرم لنند جالوت دا لخکرو دا مقابلے قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله ولا كسانوا شدائی یقینو شریب مخامخی اللہ سرام کم من فئات قلیلت غلبت فئتا کثیرتا باذن اللہ دیر کرت شیش ڈلی لگا غالب شی بڑل ڈیران اللہ پا حکم واللہ مع الصابرین اللہ خاص مددگار صبرنا کو ولما برزوا لجالوت وجنودے اور کل شریخ کارشو بمیدان کے جالوت و داغلخ کروتا قالوا ربنا افرغ علینا صبرا اوہ دے مومنانو یا روا راتوی کی بمبانے دیر صبر وثبت اقدامنا وپاخ کی زمن قدمنا وانصرنا علی القوم الکافرین وغلب راکی منتا پا قوم کافران باندے فحزموهم باذن اللہ نشکس ورکدی آغیتا اللہ تعالیٰ پا حکم وقتل داود جالوت
او قتل کو داؤد علیہ السلام جالوت لرام وآتاہ اللہ الملک والحکمہ اورک اللہ تعالیٰ دتا بادشاہی او پویا دین وعلمہ مما یشاء نور علم ولرکو دائن چلا وقتو ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض کنے دفقو اللہ خلق لرا بعض لرا بعضو لفصلت الارض خام خاروان شعبد ازمکام ولكن اللہ ذو فضل للعالمین لیکن اللہ تعالی خاوند دلوی فضل بخلق وانے تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق دایتون دید اللہ تعالی بیانوں دا پتاوانے حق کار کولو دا پارام وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَيَقِينًا تَيْخَامَ خَاذ رَسُولَانُنَا